Reka twongere tubane namwe tubifurize ibihe byiza, tubifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cyuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Tubavandimwe mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho, tubateye yambo kandi tubahaye ikaze aho muherereye. Turasa kugaruka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi turebe ibyari byo imikwabo ikomeye cyane ikomeje kugenda ikorwa nyuma y'uko umugaba w'ingabo w'igisirikare cy'u Burundi General de Prime Niyongabo akomeje kugenda ashyirwa mu majwi ndetse hanagaragazwa uburangare bukomeye cyane bwakozwe n'uyu mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'uwo bita Brigadier General Baratuza Gaspari. Bafite ibyo baje kugenda batangaza bagaragaza yuko mu by'ukuri iri turika rikomeye cyane ririmo riragenda rikorerwaho enquête umunsi ku munsi ngo ryaba ryaratewe n'ikibazo cy'umuyaga nkuba waba warasatiriye mu by'ukuri ububiko bw'ibikoresho bya gisirikare bikaba ari byo byaturutsemo intandaro yo guturika cyangwa se iri turika rikomeye cyane ryabaye hariya ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi ndetse iri turika rigasiga hahombejwe byinshi cyane. Ubu rero amakuru n'itohozwa bikomeje kugenda bikorwa. Perezida Evariste Ndayishimiye tayari yamaze kwirukana abasirikare bagera kuri 15 bivugwa yuko harimo n'abari barinze ububiko bwa ziriya ntwaro, bose bamaze kugenda birukanwa abandi batabwa muri yombi. Sibyo kandi biravugwa yuko umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu cy'u Burundi General de Prime Niyongabo ndetse no bita Alain Tribert Mutabazi ayo akaba ministri w'ingabo z'iki gihugu cy'u Burundi nabo bashobora kuza kugenda babigenderamo, ariko nanone mu nzego za gisivile by'umwihariko inzego nkuru za leta nazo harimo benshi bari kugenda bashyirwa mu majwi. Bivugwa yuko ngo haba hari intasi zikomeye cyane zirimo zirafasha abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Biravugwa yuko rero diaspora y'iki gihugu cy'u Burundi by'umwihariko iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo nayo yaba yaramaze kugenda isaba cyangwa se igaragaza yuko mu by'ukuri batishimiye uburyo iki gihugu cy'u Burundi cyaba kiyobowe, ndetse bakaba ari muri bamwe bari gutera inkunga ikomeye cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo babe bareba yuko mu by'ukuri ishyaka riri ku butegetsi ariryo shyaka rya CNDD-FDD hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ritazongera kongera kwisanga riri kuyobora abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi. Ni nayo mpamvu harimo harakorwa ibishoboka byose, yaba ubufasha bw'amafaranga ndetse biravugwa yuko diaspora y'abarundi muri Canada yamaze kugenda yemerera uwo bita Agathon Rwasa ubufasha bw'amafaranga azifashishwa muri campaign, cyane cyane yuko agomba kuzenguruka hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi yamamaza kugira ngo agende avuga imigabo n'imigambi yiwe. Bikavuga yuko rero iri shyaka rya Agathon Rwasa naryo rimo riragenda mu by'ukuri rishyirwa mu by'ukuri mu majwi, bivuga yuko mu by'ukuri ngo ryaba ari ishyaka risa naho rigiye gukora amavugurura kugeza aho bizagera umwaka utaha 2027. Iri shyaka mu by'ukuri naryo rimaze kugenda ryandika izina ndetse no ku rwego rwo kuba bakompetinga n'ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi. Hari amakuru avuga yuko nanone rikonga ishyaka rya nako umutwe witwara gisirikare wa FNL. Uyu mutwe murabizi neza yuko ari nawo uyu mugabo Agathon Rwasa yahozemo nyuma yuko yaje guhamagarwa na Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo bafatanyirize hamwe mu kubaka igihugu. Biravuga yuko rero uyu mutwe nawo wabanga urimo urashyirwa mu majwi, cyane cyane yuko ngo uyu mugabo Agathon Rwasa yamaze kugenda ababwira yuko bagomba gukora ibishoboka byose bakegukana umwanya wa Perezida wa Repubulika muri iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kureba ingingo nyinshi zigiye zitandukanye, tuze kugaruka nanone ku isanganya rikomeye cyane rikomeje kugaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, izamuka ry'ibiciro byiyongereye n'ubundi ryari risanzwe rihari ry'ibura ry'igitoro ndetse n'ibura ry'amadevize. Biravuga yuko rwose mu mujyi wa Bujumbura ubu ngubu ibintu byahindutse, ubu amafaranga y'amanyamahanga kuyabona ni ikibazo, ariko nanone biravuga yuko ibiciro bimwe na bimwe by'ibicuruzwa byagiye byikuba kabiri. Ibi rero bikagaragaza yuko mu by'ukuri igihugu cy'u Burundi ari igihugu gishobora kuza kugirwaho ingaruka n'intambara ikomeye cyane iri mu burasirazuba bwo hagati, aho igihugu cya Iran gikomeje guhangana n'ibifi bibiri, yaba Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko iki gihugu cya Iran mu by'ukuri kigakomeza kugenda gisa naho kihagararaho. Ubwo turaza kugenda tureba nanone icyo ni ikibazo gikomeye cyane gishobora kuza kongera guteza ibibazo n'ubundi, cyangwa se ni nko kongera petroli mu muriro wari usanzwe waka, ubwo aho bivuga yuko byose ari ibigambire kuba byakimisha amanota nyene icubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye ku mwanya wo kuba yayobora iki gihugu cy'u Burundi.
Burundi. Turaza kugenda tureba nanone amakuru akomeza kugenda avugwa by'umwihariko muri perezidanse y'iki gihugu cy'u Burundi, ndetse tuze kureba abagabo barimo Faustin Ndikumana uwo bita Gabriel Rufyiri, nabo amagambo aherutse gutangaza mu by'ukuri agaragaza yuko ngaba bagabo nabo baba atari shyashya, by'umwihariko iri shyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD ngo rikaba rifite akazi gakomeye cyane ko kuba bagomba gukonfaminga abatavuga rumwe n'ubutegetsi hariya ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD kugeza n'aya masaha ntago bari bagaragaza mu by'ukuri ninde ugomba kwakitinga nka kandida perezida, ninde ugomba kubabimburira, ninde ugomba kubaserukira mu matora agomba gukorwa mu mwaka utaha, aho bivuga yuko mu by'ukuri perezida Evariste Ndayishimiye we adashyirwa mu majwi nta nubwo bamukeneye habe na gatoya. Gusa umugabo bita Reverien Ndikuriyo we mu by'ukuri arashyirwa mu majwi isaha ku isaha, umunota ku munota aravugwa cyane. Uyu Reverien Ndikuriyo arimo aravugwa cyane mu by'ukuri nk'umwe ugomba kuba yahabwa icyizere n'ishyaka riri ku butegetsi, mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye we bigaragara yuko yamaze kugenda atakarizwa icyizere. Impamvu kandi nanone hari amakuru avuga yuko nyuma y'uko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida Evariste Ndayishimiye abonye inshingano ku rwego rw'uruhando rwa Afurika cyangwa se ku ruhando rwa Afurika, mu by'ukuri ari bimwe mu byagiye bimugabanyiriza amanota mu baturage, kubera yuko atakibona umwanya wo kwegera abaturage ngo arebe yuko hari ibyo yagenda akora. N'ikimenyimenyi iri sanganya riherutse kuba hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, biravugwa yuko perezida Evariste Ndayishimiye atarari mu gihugu. Gusa ku munsi w'ejo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yakoze inama n'abasirikare bakuru, ndetse imwe mu myanzuro y'inama turaza kugenda tuyibagezaho mu gihe ibiro bya perezida wa Repubulika byaza kuza gushyira hanze iby'imyanzuro. Gusa amakuru dufite adasizeho ivumbi nuko mu nzego za gisirikare ho hagomba kubaho amavugurura akomeye cyane. Aya mavugurura ashobora kuza gutima uwo bita uyu mugabo General de Prime Niyongabo mu by'ukuri asa naho atakaje umwanya ukomeye cyane, ariko siwe wenyine n'umugabo bita Tribert Alain Mutabazi, uyu ni minisitiri w'ingabo w'iki gihugu cy'u Burundi, biravugwa yuko bashobora kuza gutakaza umwanya. Uwo bita Ntigurirwa Sirasi, Brigadier General Ntigurirwa Sirasi, uyu nguyu niwe uri gushyirwa mu majwi. Uyu asanzwe n'ubundi akuriye ubutasi bw'iki gihugu cy'u Burundi, ariko nanone uwo bita Ndegeya Diomed nawe usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka no ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, nawe arimo arashyirwa mu majwi yuko ariwe ugomba kuba yasimbura uyu mugabo bita Prime Niyongabo. Prime Niyongabo we rero icyizere akomeje kugenda agitakarizwa, cyane cyane yuko mu minsi yashize muranabizi neza yuko uyu mugabo yakomeje kugenda agaruka mu madosiye agiye atandukanye, harimo gushinzwa kukuba atubaha ngo umukuru w'igihugu, cyane cyane yuko ngo perezida Evariste Ndayishimiye agira ibyo avuga, uyu mugabo nawe Prime Niyongabo nawe agashyiraho ibye. Nk'umusirikare wegereye abasirikare, yaba abasirikare bakuru n'abasirikare batoya, we azi iby'urugamba, azi ibyo ingabo z'u Burundi zibura, azi mu by'ukuri ubuzima bwite bwa gisirikare, by'umwihariko mu ngabo z'u Burundi ubuzima bwabo bwa buri munsi arabizi. Mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye we agaragaza yuko mu by'ukuri ngo itegeko ryose yakabaye atanga ryakabaye rihita rikurikizwa, ariko uyu mugabo mu by'ukuri uyu Prime Niyongabo we ashyiramo inyurabwenge. Niyo mpamvu bimwe mu byemezo bitandukanye bifatwa uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, umugabo Prime Niyongabo we agenda abyopoza. Nk'ubu ngubu amakuru aravuga yuko uyu mugabo Prime Niyongabo avuga yuko mu by'ukuri mu gisirikare cy'u Burundi haba harimo ikibazo gikomeye cyane, akagira inama perezida Evariste Ndayishimiye gupromotinga abasirikare bakiri batoya, bigaragara yuko bajoyininze igisirikare bafite n'ubumenyi bukomeye cyane, by'umwihariko ku buryo bagira ubumenyi banasohokera cyangwa se banaserukira igihugu muri fespade zitandukanye cyangwa se mu bisata bitandukanye, yaba kuba ba military attaché, yaba kuyobora ingabo hirya no hino mu butumwa bw'amahoro ingabo z'u Burundi zigenda zijyamo. Ariko mu by'ukuri perezida Evariste Ndayishimiye we akaba akiri umukonservateri cyangwa se akigendera ku bya kera, avuga ati abasirikare bakuru mu by'ukuri nibo bafite ubunararibonye, ni nabo bafite mu by'ukuri bafite ubumenyi bwo kuba bahangana n'ibitero